Narong no bomo haike suba khabarok suba thati scheme amno tu iksa sai khana de. Ko chungno means chung jepur select ang khabon pore chini counseling rok ang kha. Ngai chung aro thaka mane abon pore chini oroni masa teacher phaigata means ellen ni hote ngai chungno joto details thakata buti khai mane oro bahaike pori nei chungno ngai chung mane abo buji khata abon pore khai ko chung joto buji aro chung means rang rok submit ma khaika means government hote ne rio tabu khai chungno mane rang rok joto ne rikha submit khaibe ka mane bank account narong ni abo je poila je council ong mani aba bomo hai council ong kha amata je metric ni number tuide na bomo hai chung ko exam ma yu super 30 ni hingangai select ang khangkai counseling go aro jara mane select ngai rong no nuhunui mane sini mung rok joto no mane suyui je usuk rang mane bo scheme mo thang mane porna musung ati rok sata narok nongke bo class pori tang tabo ang tabo class 12 class 11 narok ni koi bosor ni coaching khaira narok no jaga sini mo 2 years ni haipon sini khai 1 year no complete khaine karon sini time kuring de asuk actually ke nongke tabo bo coaching center ro tong tai bor tong ang tabo kota wa ang coaching center ni mung ka eleno nak to hostel tong na saksangni rangwa bizio tong hostel ke abno tui nang je na rong na help khaine government na tamo sana musuk message tamo ngasung sana musung je ang government no mane thank you hinna musung je tin ba ga su khaika mane sung no ro borong no pura ka hamkai joto no ngo khai ro Rwng Bagwi abo hai government na rong na jatni chubachu khaya hinke aro thangai pori na ni na rong ni kono amo sak ni rangwai thangai pori khumunda na amo hai government help khai bahai ma tongkha mane ang wansung maya je ang oro phai mane idike porimana nuhunoi government help khai ang nije no onik lucky feel khayo ke nana basuk juratai nang tabuk bo sakangni sala nang bo line rog pori nei hi tong bo stream rog thangai pori nei ang ko medical na ke na rog bai thangpuro abo hai kono na rog bai je kok samani rang rog basuk juratai roja khana rog na chuba thati hoidi tabu khai tong means sakango ngo hostel fees akonoi 20,000 submit khai ka mane first to khai tabu khai te 1 lakh khai abo baba ni account transfer khane ellen ni hote total koto basuk lakh rang tong thai cha thai hinke borok ni abo je rang ro mani bisingo de khobjak na abo na kare abo alada hostel tang na mo free hostel fee te ellen coaching fees borok riute mane sana nungna kha mane sana nungna bujo to ek noro no mane chung jemon je kun sana hangai duano payo sai manta ke je rang ro jang nai hinke bo ke alada se na naw bising no khobjak je rang ro mane narong no ko super 30 ni ta